ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. آواز وکی دا عراف والا سسڑوت دا جہنمیانو نا چپی جنی باغی لردائی پخاسن نخو ابوئی صدفا نکرستا سنا یا صدفا کرستا سنا ستاسو جمع کول لمالونو او ہاں چتاسو پائے سرلوی کولا. اہاؤلائی الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمان ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ملائک بوئی دیتا ایتا کسان دی چتاسو قسمون کل چنبو ابن رسی دیتا اللہ تعالی اس رحمت ابوئی لیشی دی عراف والوتا اور داخل شے جنت دان نشتہ سرا پتاسو نبتاسو غم جنیائم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيذوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. آواز وہ کی اور والا جنت والا ہوتا چراسوی کے پونگ بانے دو بود جنت نام یا روغ زید آئین متنا چا اللہ تاثل درکڑیم ابوئی جنتیان یقیناً اللہ تعالی منکڑی دل رام شاپ کافران بانے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا. اغا کافران جوکڑے دین خپل مشغلہ لبیم اور دوککڑی دل راجن دنیاویم. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. نن بمگیر پوزی لرا لکسن شریر کرو ملاقات دیر وزیم سردائنا شدید زمدائتو نینکارم کرو. وَلَقَدْ جَئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یقیناً داوڑے منگا دیل کتاب کہ تفصیل ورکڑے منگا کتاب درا پہلم خبل ہدایتم دے اور رحمت دے قوم درا شیمان روڑی. حل ينظرون الا تعویلا یوم یاتی تعویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انتظار نکی داخلق مگر آخری انجام ددیم کل شراشی انجام ددیم او یا کسان چیر کڑو دام مخید دینا یقیناً داخلو رسولان در رب زمگا پا حق بیانولو نا اشترے منگلہ سوک سفارشان چو سنگلہ سفارشو کی یا او بگردولی شو منگا دنیا تن عمل بکو غیر دائنا چم سامل کرو. یقیناً تاوان کے شولی دیزان نخبل نرب شدی نا حغا شدی صدرو جوڑول